Malemgi oina West Asia da hojik thogliba US, Israel amasung Iran war na maram oiraga petroleum products singi mamal ka hengatkre masina maram oiraga aviation turbine fuel ATF amasung LPG gas ki mamal zo angakpa phangna hengatkre habasinoza thogliba ikogi US, Israel amasung Iran gi war sina ohelakpa consequence to ni haijaning oza consequence asiga mari lainana thogliba ikogi lansi gi matang da su aduga oirakliba consequence da oja kari wafam di phongdok pini Masina malengi na kana leiba pauda hojiki ngasigi khwaidagi kana sa kana haitare ko burning question hai batare the West Asia gi ko kha anuchup thangba Asia gi or Middle East ki leibak sing hai nei dana US kana Israel na Iran ga lan song na bagi wari deni Hormuz ki Prithvi ki thau puthok pusin tawri bada yana maru thawang si thingjin bada ki thau gi petroleum product yam henkalak bagi kanoni fuel gi do praja gi oina di control mi tawri soi henkalakani asidi adum maram di akoi dana amoi effect kani akoi di maram di akoi di consumer society da laibani production society da laibana te dana akoi di even yam chau na pham paraba doctor engineer adu ada oira bawda atopa agency ma pan gi company gi salesman wai kala imi dana gi adu gi adagi ga intor leidana aduna ngasai sigumba gi ngasai all mapan gi product si yonjera gi na ngauze ba kanguni na akoi di mapan gi pot lak tadi am wani ta jida ko aduna mapan gi process henkalakani henga adu bu hario mayam sing si manage tongna ba koi gi local adjustment akoi isa gi ba product khara su mengal pa yana ba gi policy si sigumba si hot ka da bane akoi si resource am na laibani petroleum adu ada kano natural resource me am koi na sinna ba ngamja da ba gi ko akoi ba da hori ba even IUCN gi hotspot region gi even kuntra mari manga ka malem da leiba da ka serna ba 14-15 da yaudana Indo-Burma hotspot region ga leijaba ai resource yam leiba haiba tare adagi makan gi mineral sing phangba koi aduna malem thakpa ngamna ba leitraba su ai gi wei ba sahili sang sina ko na jana ba gi leijai haibani aduna sigumagi kano si yengjara kanda sigi khajik aikoida in any field aikoi si kano tobo isagi resource na khajik maintain tobo so koin haijaga da bani aduna even 1939 gi sak tangbo ga do koi isagi seng masing yamna puthokpai ni dana surplus kan economy mayam leibagi leramba dagi seng thadok podagi sak tangbo tholi ba ko semge do gi lan tawri ni adumai tawdana aikoi gi mana masing inko lejari bi koi manage tobo ngamjarak pa ngatani maduna balance tai tawjarak pa ngatani aduna koi gi resource mayam da koi gi thum chungjara mini samudra leitaba sing marak sida koi thum chungjara mini ko koi yot chungjara mini ko adagi pauna thangana pari ba tahang koi da kakching da kari da koi taji da aina hai sa tena te koi da resource nature na piba isor na piba koi da give mayam leijaba se matam gi kano singsina koi gi ahalamani pai pusing asina mase manage tor ka the last 1000 years ki history sem ka laktana royal chronicle tharang ko baba thambi dana koi da padana koi state formation early state constitution man thamdo lakgi history ji leijari ni hai bani da I ngasi tamadi Hormuz gi pota si pusala ije atai ngate khoi da gyan taba amang sai awareness sensitization realization nama ngasai gi mamang na hai gi bodo adu gi same songi aspect economic aspects ta zo sigi lam da zo ai gi leijari resource mayam singa sina khaji depend ta tawda torpa matam da mina hayeng control toroga yamna warang ga dogje sidai dai koi khara shape oina ba haiba tare akoi masi ka yenghauji akoi gi resource mobilization tawsi akoi resource mayam se akoi hom chana sinaraga maintain tawot haija habani in the meantime aroi bada thau hengat pasidi upai leite ganatra akoi na upai di leite hengat padu akoi na yaringe thau lu sinabai changji tang kano yeng tare gari guma car guma kari guma ko kada yangi adu guma du tong da bi khota bi khara shape oina ba den tangai phadana changba cooking gas guma kari guma Singiti Sigumbatagi koi manage to basange in the meantime hojiki hana hiding is na tajida akoi di sigum crisis ama tho akanda hauba mi maram 91 dagi akoi capitalism gi kano sanghar kanda akoi ji liberalizing gi mingda kano pura kano bourgeoisie self determination ha batare socialist self determination nataba malem na pamji socialist self determination ni maduna tabida hojiki bourgeoisie akoi self determination gi kano situation ma da laibani na Mui Kajo Karana, Haidi Hasiu Matang Mamingda, Hena Kano Taugi, Lantum comes and Lapatan Begi, issues, we handle a quick one of 1 minute, Hibakan, my tongue.
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 𝐍𝐄𝐖𝐒 ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯆꯝꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯣ ꯇꯖꯤꯗ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯑꯣꯜ ꯀꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯉꯪꯉ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂ ꯊꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯛꯄꯁꯤꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯤꯃꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯆꯤꯅꯥ ꯀꯤꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ inbabu ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯝꯃꯒ ꯉꯔꯥꯡꯕꯨ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯏꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯏꯪꯉꯒꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ CMꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁ 3 years ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ but during whose government and whose leadership so now they have to take the responsibility aduna responsibility is always to be fixed ko masi kanoni government ki kanoni aduna maram aduna makha taaba lakadariba leaders singna taking responsibility for the sake of the people's welfare ko aduna magi oiba constitution ki miyeng dagi magi oiba society culture gi nataga phurup mayam gi lemina bagi amata oiba ki lising gi yenga kanda singtam gi amata oiba gi wakhalon lera kanda sai fail state hana ngasai characteristic ngasai leidana boundary ngak pangamdabagi adagi tongan tong service miyam gi pepi bangamdabagi adagi then judiciary gi education gi kari hiram khuding makta loina social lakbagi phim da leiba fail state tagi kan bangambagi rondu la akanda kanoni hojikse kasu yamna hairoi kan miyam gi ori national highway hairiba asima phajana hangtokpa then aduga phurup mayam gi oiba hojikchi tongan tongan phurup singchisu even yam sanga abani sigi peace process da kare hene attentive oisin ba thawa yauksin ba ko adagi akoina so mang toina haijegiba community advisory board kumba si akoi semaningi masidi aroibida ai tamjauge manipur da lek khundari ba indigenous population mayam sigi oiba akanuna si akan lusingbajing khala kan maduna member oiba community advisory board kumba ma thamakanda madugi mifam changlena tha ani ahumgi marakta ani num pangthola kanda magi community ki grievances adagi magi oriba in all aspect education the health sector da kari mayam da adagi kuthang da resolution laura kanda
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯗ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯇꯦꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ